Twene Jonas aba reply to Kissy na. Abusuapanin to park AKC that room by the big sister aye Ernestina for suno. Twene say there be way a Judas kiss. Was it way a wicked kiss? Twene aba clash with Abusuapanin. Me want to go no actually wadwe amame e wo comment section. Aha Penyah block media. Me so say need mo. Obe like video no that my boss subscribe button so na be click the notification icon of latest updates na be chele wadwe na amame e wo comment section. Me so ba so no wa share so anya bi ahwe. Enti enwa ene nyire ko pie mu manhia hemfie e fa entam kese a that room big sister Madam Ernestina Fosu okagu Abusuapanin to park so e fa that room be yie no o so na Abusuapanin chinchin twa so ye yie no 6 December. And that room by the big sister aye Ernestina Brempuma Fosu as a person ohu ade eku that Lumba nankasa o person hu ade eku ni brother e o se yenye autopsy and as a postmortem na ye hu ade eku that Lumba e don't say Abusuapanin person obeye to park Abusuapanin to park why to wagadre mai o person be me aye what does here and no na that room by big sister any on so on tiase because of that or their hometie Esro Otumfuo kese e kantam kese egu Abusuapanin to park so e ma asem ego pie menhia hemfie et eno na ego tena so na Otumfuo hye se omunyi asem influ court na omumie no omugwa kan omhum ko omu abusua baako omu eboja baako omugwa kan omum e ofie na omumfa odo ene bibia ensiesie na pepeye ene asundwe emra on pese obeza afre asem ebie on pese beti asem e wo court bi omu ko ya asem ebra fie na omu no munko omum no mfa yi entuye et right after that no ene hu ni se Abusuapanin to park a kissy, trying to kiss keke. O kissy, Madam Ernestina Fosu. Weye bi pepe na ye Judas edi Yesu ba ye weye bi Judas Abusuapanin kwa zo we na woni Judas e kakra o ana me o mo hwede ye ma ah woni wu Judas na bi aso de se kakra sa Twene Jonas aba clash with Abusuapanin am bia koso odobro ni so for my fake kiss almost Ibrahim mama kwase so fake kiss na man no say the whole Ghana obi e bo age so obi e bo abaso so why ade se wa ma akosi abrempo my fake kiss even though say obi anim say we adwuma ma odobroni ato to ati ase ene mo ya ma nsuo ta pontirani a ojewo that the Lumba offer ni offer nimpo a wabo ni di wonwum ba aye interview for the first time me say Ojoin ni bufu a oka say ono oni akosi abrempoma omoba nkan anya moa maku nya odobroni na busiamfo na aku Lumba enka mu ko he Lumba bogdi no mo anya ni kululu ama mo nko ana mkoye omobo mo nhwe wahu obi a ne de hia wu na odobroni abusiamfo na kura body Mumfa body mra no mo nhwe body no mo a mo nkofo nkoye autopsy a mo se mo nte ase ene ekodu ahemfie no ahemfie se Otumfuo mo mayade o mo se anya hwe bufu na committee fo no ayo odobroni abusiamfo no kwan mu dissolve no na momfa Abusuapanin no emfa odo ayefeze akosi asewa Faustina Fosu na onfa de that Lumba ofanom what you say Obi quality and power, yes, quality and power. Of because Abusuapanin we Jimmy, side chick, or nya busiani. In two courses and offer, Nabusianfo, ne sofo, no courses and Nabusianfo de Baye, I funeral committee, and ye, untwin to a mamma training. Side chick, or nya Abusiani, or Dobroni papa nya Abusiani, or Dobroni mamma nya Abusiani. The Abusuapanin e Lumba nua panyin ni nua ketwa Lumba ofa Lumba maami nua omo na Abusuanfo na magimi me ka kire mo day one won se mo koduru ye mpanimfo se de mo ye no eye jimi enti mun dissolve funeral committee no na mo start foforo na mo fa Abusuanfo nkwan ne nkoye because me no mani free ye Abusuanfo ye kwa yie da bia
aye bia ye ko bia o Asantehene mu o say ye hemfa man mu o abusuani obi wu a na busuanfo ne maami ne papa ne nuanom ene ye den ene organize ye bibia ne yire kura no last minute a ye wie bibia ne ye kobo ne yire busuanfo ama ne ye se dase na momra yi na o ma bene na mayi na ase aba bisum wiom kom babi na we die efunu no abusuanfo entimi hu funu odobroni abusuanfo ena asizi funu how obviously quality car yes I'm enjoying being rich of course quality seat quality leather ewiem no we car ayina nam no train car train ase na menam nti train ase no car na masie and train am wiem car na masie so ate ase na me catch us empower badge na boss nya me share broni heavy na mu na hwe no on train car train am soro na nipa na mfom ni nyina bibi ni nua wawa odum mahogany ni e dia special environment nya me share broni ma me kan me subscribe baako nana Kwame we subscribers NDC MP catch on camera giving bribe to his boys to do galamsey. And no say no galamsey no ntina na no na me fire Ibrahim Mahama no. Mu nyina mu ye galamsey. Won waba we ye kronfo. Unua jo Mahama na ye kronfo. Na mawia sankofa mines. Say mo dia o man japade a ye discover mines wo black voter. Enki betu ne de sika no atua teacher for ka di bi atua nurse for ka e de ahwe o man no na wonko abakofo selfish interest na wonko a wo wia black voter no won na wo wia black voter na wo say black voter no mum go wa hunu nsuo ni nyina within short time am be less than a year na sika wanya na wo se matoto supercars ama me bari ni Ibrahim Mahama boa no tani kwasi asa no Jimmy Ibrahim Mahama kwasi akronfo tachi amwasa no na akraketo a ono onyanya 20 years o na one manete $5 million cars in Lamborghini $20 million Ferrari na odi show off na se sika no modi atoto cars na oman na ajapade na mawia no teacher for ye ntuo ka enkura wie school gufie ye nya adwuma nye emabunu na msuo su kwa kowu what you say because adwuma bia ni oman num na oba akura onu nya 20 years akura no adi adwuma no ye owi Toyota Camry kura no so ye adwuma kura nka o ntime mu abu eska no nya bida entime nkoto akura kitikiti saa na jo mama kwase ai ba enu atamo man sika de amane ba ni ti se ankure na ono so de ye boxing no man ni nyina ye ntua soja fo ntua police fo enti NDC fo no man we ya ena me ka kire am no ye de akofo adom ko position because of say Jimmy sem we ya no mkra de enye west sem de enti say ye be ye galamse ase o man nyina nsuo ni ye de sika no akoye nkwase adwuma wadi ase ade be china dwom mama de kwase abetena o medisika ne kotwe criminals at Trump would deport them every America begu Ghana na mato aduane amomadi ade asa achi okuja tabra kwa aboa me $10 million ya koma Middle East for because toko ekoso Gaza na nurse for guo teacher for guo ntuom ka so o manya Jimmy amemo obi awo mo sika ekuo mo obi antumi kasa me metrati obi anti me menye ai tatia ti se ai wuntumi ana ai chatawale na memo obi akum Ibrahim Mahama no oni jo Mahama ni nyina me kano kura kire omo ani NDC fo MPs na mo sensuo no me trate mo because mo ye moa ntafo mo Jimmy ase moa nkrama kura won faso chem ya ma mo post mo nuanum gu bridge ase tani da bridge ase te sa ponche tani o da bridge ase te sa ponche oni mponche ene nkuko nyina gu bridge ase won kran omu gu bridge ase okuma ase enti yama mu poso a munye bibi wo mu krom na mu krom so sika na mawia no munye bibi mu a mu krom fo da bi majimi na mu to sika ni nyina agu Kwajo frames or say Twene Jonas fire my friend Mugabe. They've arrested him. I told him one girl reported him that he abused her. He's now going to court. And American so much Jimmy. Me utu amu for muntie. E masema no omaku odobroni makulumba yi. Senya masema brantie watonyom
onkura brem waba akokura nka betena wiase adidi no won se maasem nti wote oyere akosu asewa ho anka ho na ebeku maasem nti odobroni ni na busuamfo beku because odobroni what you say Daddy Lumba koye die na hu se ne ema na odobroni claim se ne ma no ba kokura anya ne ma odobroni ma ni nyina ba kokura anya Lumba ma o eno ne ma omde ani bre koku no no eno ntina omde funu ni dwane no eno ntina omde funu na dwane abusuamfo ne saa because omo na aku no omato abusuapanyin no so what you say no omde funu ni dwane nya sa nko obi di hie wu a me hu bi owi ase da ye de funu koma ni nuanom na busuamfo ba we so de ye de funu na dwane enti a man be kum ti said ye omaku Daddy Lumba no ene Daddy Lumba ene ayi dada kedi omakotwe ho saa amatwe nti omhya asamando edien na abenya afiri twem me ba bruchi ama meye etwesem nya na meda ka papa ma chili meda meti ameni oba bia amfa me nkoko to da me nkodi obi aba obi amba mfa ne twem nso me mfa me koti metim ba bia me chili me de mama ni je ne se sika gu me bank account me log in me bank account na me $1 million tem en mama ni je o kwa akodi obi ba na kwasia bi anyem na dada no de aba no agugu so na ade achi de child support abeto abrabo so da bia na anam court no abrabo asei eno na ye ofe wo ya boa an o kokoto a ese bia wakoto company bi na e bia wo ye operation no bi asiu ana se bia wa ye busy wo ye company bi that is important na bibini de wagimi hu se okokoto onya amane a na nya adwuma bi no akobio na bia adwuma no kra problem bi asimu da bi a check kenti na okokoto na okoda prison because of check wagimi abra twa ukodi nipa ni kofili bi jimi nkoa owia obeku aguso na ode wakokoto Kwajo Frames was saying now he's crying. Tell him telling me to advise him. Advice be Jimmy. There be ambetna catch him say masem nyadepa. Abrochira mo brain nyina etwesem. Bema bibini bema o bra o pesca de akobon ba nwumre. O ya boa. O pesca o yire pa o nu asan nyim kofu aka ho. What you say? Ti obi anfatu ne ofo Daddy Lumba otana ne yire kosu asewa ho anko obi anku no. Obedidi nkra we yachi a ombeku na mo amagimi na otan odobroni no tan odobroni meme tan odobroni me tan na yede ade ko jimi me tan na yede odobroni no me tan na yede me mom na me pe odobroni na sem because oya akra o mere o wiase da onim hwe 15 years na Daddy Lumba be fa ni so onye made ofio ena ofa ho run pieto a odi no nti okọ ne group ni age group for no kwanyem no no de be share Daddy Lumba ena Daddy Lumba ahwe na busuamfo ahiafo agimefo no mkuku no o ma hwe na besi ne nti onim ewiase what you say onim wiase ana me catch your ambulance na namunyame shabro ni have na munye train kwan na ne da so na mo no ambulance na munyame shabro onim wiase nti lawyer for ne dada no baba jama mu kom de omo no mu jimi na omo dada no won na me ka no kra kire no baba jama mu no kom na de omo no omo dada ye koduru ahemfie nya na ahemfie fo apam wabusuafo ni nyina free committee no because de emo ye ni nyina anti-Christ mo sie ni ti ase obi di hie mu kunu wi a se mo de body no koma abusuafo wasia what say obi awu a ye say ne side chicken ye de na busu ni funu commander e bi ni wi ase every 1 minute bi ayi na mu aban bass na nyame shabroni Kwajo Frames was say yes I say yes but life okay mama nyere mama mpe ba bi nyina na men kan comment ni na police for na surround the house ya so entisika aka na Daddy Lumba waku na wanya no ese oboa no de sie because sikanya nya easy na onkwasi ama no wo de hwe omo because omo nyemo no omo osika am de be hwe akura na nka omo amfa nkɔhye Daddy Lumba enti tuatua bribe wa ma lawyer for no mu diska ni wie na sika ne sa ofre lawyer for no mo mfa bio because lawyer no ono wa wo sika na oba ho enti lawyer for ni nyina nim se obedi for ukotale obi kuno ho na ne no 2 million kra na se nkra ne kra ye biological kra enye ukunu enti Jimmy sika de nam court na wutuatua bribe no wutu sika ni gukwa so enti mene ya meme ka no kra kire odobroni ni nyasa metano
because he can yanye easy. Wow, Anna, Daddy Lumba no what the abeshen say enkrani and nedia. Na enkrani and nedia. Ye we are, or mom do a yodium. I say, why me here, or maka, or be our cabia friend on Fabio. Wow, what you say? Enti, Ofro be on Fabio. Enti, uno near you may be our ye. Ni poda buan ye nina bro. Oh, me pay a crana sam, only me yan santina, but be a me fire and Abusuapanin for no more to inform so Jimmy. Because me say that don't dimach, you know. Now when I'm 30, and what you say? Ghana for yeah. Okay. Police in Nisimi now. The police are our friend. Traffic light in so police is joint here. Thank you. I appreciate you, man. What you say? Was in fact red light him. Yeah, you scared do. Me that powerhouse you see na me delay me chamko. Me phone on timi ka say me gina twete I mount take it me yakọ who se phone kura me pa o che say me ka say gina o hwe me. Ba onim say sikani me business move ntimi ntwam hey obi am peska o emfa won o kala America o sika enehia aboa pesika otitoyo da man ka say me be tro take ama me say me kura phone na me here me drive o free so I'm mentan and I may see ice for genasi or muchi immigrant for muhume. Yes, boss, go, yes, boss, go, now say hi, empower. Me to Toyota man come and see a fan gratabra. Oh, Jimmy too. Anyway, with that being said, let's get into it. And yes, I'm meta or dobroni. Media, I will be said I don't know the machine true Rolls Royce munim. No chi BMW, no chi car be up chi Ferrari. Na Ghana for ko dada no. Oh, nya wan ka Twene Jonas bebre, nya wan ka Twene Jonas ko ma deport no nya wa say. Dada akra no, akra ndi machi don't get me wrong. A week be na me money blow $50,000. Na sika wo di oko studio e ko record nyom ni nyina ameka wo. Ansana me na ko TV so America Ghana TV nyina na me de to so. Ebi a the bosso menso no ma boka be $300,000. And Bisani say oko Jimmy ya me pam no. Wo hu $5,000 crowd be 2 years mi hu bi da. Ogina kwan ho a oton wi. Ghana fo na om dada no no mu na no mo sere no. Tie ya me chuo ni yo. Enti sa no om de be yo dobroni. Omu yo yodium. But e koduru mrema udifo. Tie ya me chuo ni yo. E koduru mrema yesi a postmortem abusuanfo ani abre om koye wiye no mu nsemu anam ku na. Ye do ko to prison. Wa unya meche no enti emma obi anada o se me di obi yire kokota bre obi anware abusuanfo no meje aware no omu na gu na omu si omu nimo no first day odo ayi na abekai da ayi Abusuapanin na abekai onte ukura din da onimo ena Ghana ni bi anim so obi aware bia na abusuanfo nim na yire tie ya meche oni yo obi a yire o Ghana obi a na abusuanfo nim na yire so enti abusuana o koyere Oni omo twemanso no omo na yaji awade efiri omo nsem bema be ware a eye bema na busuane oba na busuane hira no omo ahira awade no so enti se oba busuanko ba se migina woni ye ware me de hie na bema na busuanfo si omo nim se ya ware wa eye nkontompo no wabusuanfo twanti aware eye union between two families. Tie ya mecho no enti ya Abusuafoɔ mienu ai na ye eyewitness e wo Ghana ko chem enti fa ne se mintimi nka se makɔ ware akosu ya bra me maame ana me papa nim ana akosu ya maame ana ne papa nim ay impossible wo Ghana wo enti omo abetena wo nyina including Abusuapanin no omo nyina nim wo na otweda na ombehu wo enti ekyese obi anware wo no but akosu asewa no onya mfrabroche maa no kura na Abusuapanin ni tena ho se si ada Lumba wu no yentwan ma ne yire mfrabroche mra because ono de onim oba bia akosu asewa no nim no so enti media me tu fo se ahunu bi penti na me ka no kura kire wo sa nkwase amansia na wawo no nipo betimi ahwe omo eye o ayi akosu asewa na won anya nkwa na ayesa chika Lumba anyimo Lumba ne sa chifo bebrebe na ba ni na wonim nyansa nche obi ade no manfa akosi asewa nkokot because omu nim se omu ma no ombe ko school metua school fees akosi asewa ne betua ma omu na esikani ma che so obi timi produce nyom back to back or the Lumba tena fie Lumba nya adwuma wi ase da wo
ena nwom no be wan ya na unya show nkoi what just say Lumba na be catch them say 5 years no da fi onya adwuma na wan na ese ni skama na boanya kuja say wan na ese ni skama no dada ke di be kan wante o si Lumba eskafo man nyina wadi omo ahia what just say enti oba na send ni skama Lumba unim ni nyina efia e Ghana ho nyina wo claim say e odi any radio station ya unuanom kwasiafo amu afiafi ngusi ni nyina akosi asewa ni sika wohu enti sai nipa no ye fa na danfo no aboaye ye ni sika ni nkotwe manso wohu sika na egu da di Lumba bank account no ebesa esawi a obe mobo bara brewa we oti abrochire no se ne 1 hour ana 2 hours sika kro de brewo do broni na bosumi bia se fa hwe o ma enu nkwa akra no unhu hia da kopem tama bewu ti dia mecho no na so hu so ko pension na okọ no obeji pension pay ansa na nikunawu ni yebese tua ne ai life insurance $1 million ewa bruchi ma cho se bruchi odihie wu a ukunu wu a life insurance kick in and I saw the evidence the death certificate be back keke na odi abeji bola money o big money nti sa ma mi we no omo di Daddy Lumba side chick for na aka ni nyina no Daddy Lumba ma 28 no maame obia ni wa odi akosi ase we kokoto e nko na wagimi nti ama ahiafo na akom di omo na omo pe Daddy Lumba sika na egu nim pass ya wasese a wodi tuatua bribe mo no e mo na da wonyi sika no no mu ntwa ntro na create enemy ma ho because ni po beboa ho no ye ni na bro tire me choni yo. I'm telling you the fact because I will be paying me my din here Ghana and my bed and scanning. And I mean him say here, hey, ya chambi, bia, me be here me be on coming from Ukra. What you say free we say because on here ya. Enti, say obeda sorry now money nya aduane ni. Eno na wo pe. Ba say wan kwa Jimmy. Na say because the wo ye me hu ni say ya boa. Akosi ase wa no onkukuru oye boga. Onkukuru FM station ne nkwa brochire ena onkukuru dan na utimi ne nkwa brochire enti se wan kwotwe manso a obeja amwatena wa because onye ni papa nka Daddy Lumba nka nchire wanya real onyu mu se owu ani wu achi no ma obi are mfi akosi asewa because on nanim se obetimi ahwe ne mana aka owi ase nyina oni ho a kosa kosi asewa ni papa nya se anka first day no betu fi ona onu aduane ma no o Daddy Lumba e discover 2018 no discover say Daddy Lumba anyo ko pam wo frifio maya Ghana ni ba bia ni wa ni kuna kofa oba be wo atena fi wa o mepam no but one can't chiro bia akra o de letter ne buy unu wagimi na koyi letter ne ma bloggers o mu media kosi asewa atem nya se akra nko bia nim so de letter kra buy won na meche no ti such a woman now ono betimi aboa wo wiase no yenye dan yeni na bro me say how they Ghana bro sign 22 now the MR 5 gum now the car 15 gum now the abrochire eto wa mechu so abrochire because every day sika minya bi yetimi to fi Ghana enti unkwasi amai kura no ekosi ase wasese o megu America ma ho ana wasese o mkogu Germany ma wa eno kura ye plus the ombetimi aya ma wa brabo no enye oma meye awi nom ne nsa nom ne namfosem ne maasem a omu nyina beda na eskafo me medru ye mama ye wi nom maasem obi amfa ne twem mpa ba bia sika me mfa nye hwe mete $3.5 million cam bulletproof BMW and I'm team division what you say metena Ghana how many years Toyota Corolla crement me antobida enie and anya we nkwa na me wo cash mako 28 me ba bruchi 10 years my 5 years grandma papa enti such a woman no wo fie bebrebe wo Germany no odo man be gum na wo mantua danka na every month bianke so mutua danka $5,000 po no muti danum free wa bruchi no mu de 5,000 na mu half 2,500 brewo ai odo broni a wa brabo enwu hia bioda ena maame no ni kunuma enti obetimi age document amom easily tiria me choni yo easily ni kuna wusesi obi ani obehwe omo one choice ukunu ekwo wo country bi na owu a wo rice obetimi akoje nkura ni nyina be citizen wo nchen enti mesirawo
Emobia na daw na nyimi enyimi we akura wu hia da because time I was 15 years now na daddy Lumba ni statistics kan ma odi. But say ye ni we are na be hu real life situation. Real life FM station esi wano kapre ni mo. Lumba no boso me sokura bi okwajeje bosia won namfo won de betua wekese ne ka. So oni ma odwan FM no, the only way you make money is when somebody come and advertise. FM no do work and cry. FM no, many FM station akesi a me namfo gu a omo radio presenters omo nyina adwana kogu abruchire. Dodo na omo ntimi nwane ma na omaka oni nyina aye omo ma omawo omaguo. Because bosomi so no 10 million and 5 million na okoje no kra no said ye ya adwuma wura no benya sika ama no nyame adawroma o 5 million no okoje no said ye be ya you know I obviously Kevin Taylor said you are nobody me no one is somebody obi a ojo mama Jimmy for ne to aduane ma odi me ana me hwe me ho me no mo mpesa video no mame say me hu say o te wo bo me din say me nye nobody amema obi akọ ne sika ku no ama obia obewu ama dwoma ama be ye ti said omo ya adwempa hina ye no obi antimi nkasa o Ghana no obi antimi nkasa wa America because time on be ku no me the life beba America so obi ku obi a ewo ai Virginia hono o shena kura na se wono DC side hono na me gina ha video a the time frame no the doer of action ye cheno nyame amete ase ene ye be hwe me a foolish case memo obi akuni free nti mo ma me hwe video no ansana ma tua ne ho ka ma bɔ ne ho pa so ati ase obi ani ho ni mbejimi akofri o joma ma no kura no so okoso sisi sika na ma foreigners na Ghana untua wekeska 13 months wajimi na osise sika na ma ne ntafo man kwasiafo no si yemfanye cash ye abra nipa eti Ghana wa akoto abama o se bebie 24 hour economy na the sika ne to cash Emma wo man kwasiafo a memo obi akudwo mama no kura how much more than Jimmy for no onyo obi adwo mama no national security bono ho ban a police for bono ban wo ko threat na ombe ba bechi osisi a me threat no obi antimi nkasa hwan na be ko kasa yo ho na ko no so me ba be threat no ana hwan na kasa yo no ka memo obi akobbo no pe Jimmy titie no kwenje Jimmy de o mai kasa e final me no asem na ekọ no akra ne ho ye mmobo because me no minim ni pasuban say the don sa no mo ye no oh yes say because say bibini any yaseme bo akra no say the don minim ne da wogina kwa onton wi na me kofa an say bra be di machi na me promote keke na me ne kotena me fie ba akum me man cars 5 ontenam ojimi ya meje me dan safo agije me cars safo apam no oda so gina kwa onton wi sisi a the whole week ni na wanya sky 500 and 600 eno kra no almost have a chinikotumo because crimes over you American tea we are so more prison. Police for by no Johnny. First, no, you know, woman ton you. Now, or that papa man hit a bon or two car no co studio or two car no co shopping, no co Gucci Louis Vuitton. And why a common scanner becoming a millionaire. Or no one capre or me na whiskana na me to me to gukwa enti me na meboa wono ti se akusia se wa no whiskana o de send the Lumba e wo Ghana wo yi bi ma wo dobroni no na wo no oti wonu agimi se wo ne kotwema nso a wo ya boa because se sika ne se wi a ho na me hu se babaja ma en ho anwan agimi fo no ofro mo mfa bi o lawyer woni sika ofre no mfa America kura lawyer woni sika ofre na obeka cho se da benye sika no afre no lawyer uni sika ofre no mfa bio tie de mechiro no enti di onu wo sika obi oti abrochire no oye dan a ehia ne da kopim tam obewu sese akosia se wai o dan be 20 na 30 odi ama han wo Germany wo bosumi bia o kashe men kacho se Ghana dan no 2 years and 1 year ansena waji sika fian bi abrochire every month obeje say every month bia age 5 billion free dan ma obeje every month bia. Say every month me will feel say every month me 84 billion. Any film 84 eba Ghana sikama 84 billion Ghana sikam. Every month be a me jiska no. But say scan me the same equal amount ko sisi dan one crime. Because I say me film one city kura me nya ntime man ko 14 free because Ghana no nipa ne behind the whole year ni nyina for bia 1 billion and 500 700 million. Eno kura no
afi be hia nkura no nsan ni sika odi betua waja say the whole year enti obi a oye sikani wo abusuam no ye krokro no ye nya dan ye nkogimia no ye omedane ye tamfo cause abonti su ni one mwa bia de boa se wa me ye kura akofa sika bre wa ye bosia ena ai amo amudi wachi na muma okoku enti na o ye nyom wo se me mama me koi me di machi nyina eja akosia sewa amabusuamfo ma obia remfi akosia sewa no abre so eti Daddy Lumba Abusuapanin no ono na akofa we nyina aba wajimi too much odobroni nyansa ni ntim oyakra na omadada na amu akum Daddy Lumba no because omu fi say omamana omankuna obeden police for no chese omu ye operation na omu na bebo land omu bebo time wa no the police are from baduma ya misha broni police for nkwa omu sarandi kronom nyina ba bi ahia anyway so enti media Twene Jonas menta kosia sewa menta odobroni minimum nyina minim ba kokra but I'm speaking the fact and the reality minim se Abusuapanin one kapre ode brɛ abɛwa ahwɛ wo ma no de owo sika wa abusuanum na ya kosia sewa ɛna ɔno nso na ye yere ɔmo maka nyina ɛyɛ side chick ɛna be medical warrior oba bia obefa ode wakoba bia wonya ne yiri bio ɛna wo odobroni kura no nkufo bebira minimum nyina se one Lumba na me o introduce se ne wo faase ɛna de kyerɛ ɔmo oduru ba bia me wo faase ni o me wo faase ni o because ontimi ngo kase ne yere no obi anim se ne yere ne akosia sewa sa no introduce se ne wo faase no oduru ba bi so a etoda no a introduce se we ye ne house help ampanyampa we kyerɛ wadwe ma me e wo comment section Penyah Media